Bio jednom jedan čovjek kojemu je sudbina dodijelila ženu kakva se samo poželjeti može. Bila je vedre čudi, a u njezinim se očima zrcalila bistrina gorskog potoka. No ono što je nju učinilo posebnom nije bila samo ljepota, već onaj neuhvatljivi šarm i osmijeh koji bi otapao i najtvrđa srca. Njezina ženstvenost bila je poput toplog jutarnjeg sunca, prirodna, blistava i nezaustavljiva. U početku muž se dičio ženinom pameću i ljepotom kao najsjajnijim ordenom. No kako su godine prolazile, u njegovoj se duši, poput korova, počela širiti sumnja. Pored tako sjajne žene, on se počeo osjećati malim i sitnim, kao zrno pijeska na dnu mora. Umjesto da raste uz nju, on se počeo smanjivati u vlastitim očima. To ga je razjarivalo. Kad god bi pokušao započeti svađu, ona bi ga nadjačala onim svojim blagim, ali britkim humorom. A pobjedila osmijehom koji mu je bio drag, ali i teži od svakog prijekora. Ta ga je sitničavost toliko uznemiravala. Pratio je svaki njezin treptaj, osluškivao uzdahe, tražio dlaku u jajetu. Sumnja je postala užarena iskra u njemu koja je tražila bilo kakav dokaz njezine nesavršenosti. Jednoga dana ode on tako u šumu, ne bi li u samoći pronašao mir. A na šumskoj stazi presretne samoga vraga. Čovjek brži od vlastita straha, ščepa nečastivog i strpa ga u vreću. Pusti me, dobri čovječe, zacvili vrag iz mraka vreće. Daću ti što god poželiš, blaga, kule i gradove. Ne treba meni blaga, reče mu čovjek. Pustit ću te samo ako mi pomogneš da nadmudrim svoju ženu. Želim je uhvatiti u laži i želim joj pobjediti taj pobjednički osmijeh. A vrag, uvijek spreman na spletku, lukavo mu šapnu plan. Stavi me u ovu staklenu bocu. Ostavi me na stolu i strogo joj zabrani da me dira. Sutradan otiđi od kuće, a njezina će je znatiželja, taj vječni ženski usud, natjerati da otvori bocu. Ti ćeš se vratiti, ja ću pobjeći i zateći ćeš je s praznom bocom. I znaćeš da ti nije bila odana i da te iznevjerila. Tako i bi. Čovjek dođe doma, postavi bocu ovako na stolu i reče ženi: ova boca ovdje neka stoji netaknuta, neka je nitko ne dira. Ako je samo otvoriš, znaću da mi nisi odana i da me ne poštuješ. Ovo je ispit tvoje odanosti. I tako sutradan čim je zora zarudjela, muž nestade među stablima. Žena ostade sama. Ispočetka nije obraćala pozornost na bocu, no s vremenom je počne pogledavati. I što ju je duže gledala, boca joj se učini čas crvena, čas modra, čas zlatna poput dukata. Žena koja sluti da se u malim i običnim stvarima kriju zapravo velike i čudesne, priđe boci da bolje izvidi to čudo.
Izgleda prazna, a prazna je. I kao da će opet prionuti svojim poslovima, pa kad joj se opet učini malo crvena, pa plava, pa zlatna, uzme bocu u ruku, dobro je razgleda sa svih strana. Izgleda prazna, ali prazna sigurno nije. Trebalo bi je očepiti. Da je otvori? Da ili ne? Da. Ali onda se sjeti muža, pa je opet stavi na stol. Dobro osluhne. Nema ga. Pa opet zgrabi bocu. Pa se opet sjeti muža. A onda je svlada ženska znatiželja, pa škrip, škrap, obrni, okreni, otvori bocu. A iz boce se izvije tračak plamena i pretvori u stasitog prelijepog mladića. Upsa, slobodan sam. Sav sam se skvrčio u ovoj boci. Hvala ti tko god da si. A žena isprva začuđena, ali nije se uplašila. Njezin bister odmah se dade na posao. Ti u ovoj maloj, jadnoj boci, kaj god, nemoj me nasmijavati, mladiću. Možda si ušao kroz prozor, ali u ovu bocu ne bi ti stao niti nožni prst. Bio sam unutra kad ti kažem. Da, bio si. To je obična muška hvalisavost. Pa vidi se, ti si golem, plečat, pa pravi komad, pa jedva da staneš u sobu. A vragu je godilo što žena tako lijepo govori o njemu, ali to da mu ne vjeruje jedna žena, to ga je jako razljutilo. Njegova taština bila je veća od njegove moći. Kažem ti da sam bio unutra. Ja mogu poprimiti oblik sjene, mogu se smanjiti do kapi vode, mogu sve što hoću. Ne vjerujem dok ne vidim. Odvrati žena hladno, križajući ruke na prsima. To je obična muška hvalisavost. Vidi ga koliki je, a vidi bocu. Vrag, tjeran ljutim ponosom, ispuše se, skupi, pretvori u titrajući plamen i uleti natrag u bocu. A žena uzme čep i škrip, škrap, škljoc, zatvori bocu i ostavi je na stolu kao da je najobičniji ukras. I kad se na večer muž vratio kući spreman na slavlje i optužbe, i kad je vidio netaknutu bocu na stolu, baš onako kako ju je ostavio, a ženu kako ga dočekuje onim svojim blagim i toplim osmijehom, srce mu se stegne od srama što je uopće posumnjao u nju. I od toga dana ljubomora je nestala poput jutarnje magle. Samo se digla. I čovjek je shvatio da je blagoslovljen i sretan što ima takvu družicu. Živjeli su dugo, sretno, a i skladno. A boca s vragom, kažu da i dan danas stoji negdje na nekoj polici kao opomena da se ženska mudrost nikada ne smije podcijeniti. Davno, davno dok je svijet još bio sasvim mlad, bio jedan prekrasan, veliki, zeleni vrt, pun visokih palmi i mirisnog jasmina. Ptice su tamo pjevale,
a Slavujeva pjesma, o, kako je odzvanjala. Ljudi su bili dobri, pošteni i odani i lijepo živjeli u tom vrtu. Sve do jednog dana, kad jedan čovjek nije rekao jednu sasvim malu, beznačajnu laž. U tom trenutku čovjek više nije bio dijete. Izgubio je svoju nevinost. Iz toga Bog pozove sve ljude i oni dođu. Na što im Bog reče? Svaki put kad netko od vas slaže, ja ću baciti jedno zrnce pijeska. Ljudi su se pogledali. Jedno zrnce. Pa ni ne primijetiš ga. Ali od onda pa sve do danas Bog baca zrno po zrno. I tako je nastala Sahara. Na sreću, još uvijek ima nekih zelenih oaza, jer postoje ljudi koji ne lažu. Nekada davno živio mladić koji je imao samo malu kolibicu u šumi. Bio je on jako lijep bečar, ali prljav i pokidan i podrapan jer je bio jako siromašan. Jednoga dana po svome običaju ode on u šumu po drva. A kada se vratio kući, u kuhinji vidi lisicu. Lisica prevrnula brašno i taman ga počela jesti. Uhvati on brže bolje lisicu i zaveže ju za stablo ispred kuće. A onda ode iza kuće, ne bi li tamo našao neki kolac pa da ju probode. Kad se vratio s kolcem, reče lisica njemu: nemoj me ubiti zlatom beže, oženit ću te kraljevom kćerkom. Momak se malo zamislio jer ga niko nikad u životu nije Zlatombegom nazvao. A onda pomisli, pa kada mu se već obratila, ma pustit će ju, možda ona uspije ispuniti obećanje. Lisica brže bolje ode do kraljevih dvora. Kada je došla pred dvor, reče straži neka je puste kod kralja jer mora nešto s njime važno razgovarati. Stražari odu do slugu, a sluge do kralja i rekoše da je pred vratima nekakva lisica koja ima nešto jako važno s njim razgovarati. Reče kralj neka puste Liju da vidi što to jedna Lija ima njemu za reći. A kada su je pustili u njegove odaje, reče ona njemu: presvijetli kralju, čula sam da imaš prekrasnu kćerku za udaju, a ja predivnog mladića, Zlatombeg se zove. Bi li htio dati svoju kćer za njega, da ju on oženi? Kralj se malo zamislio, znate. Lisica govori, pa reče: a teto Lijo, ako je takva sudbina, neka tako i bude. Pozove zatim svoju kćerku i reče joj: evo je došla teta Lija da te isprosi za svoga Zlatombega. Hoćeš li poći za njega? A kraljevna reče: neću. A Lija na to odgovori: ma pođi za njega, ma lijep je i bogat, tako mi kokošijeg sjedala. Kralj se na to malo zasmijao, a kraljevna se zamisli. Otac ju je malo pozvao na stranu, znate, da joj kaže: pa daj vidi, pa možda su to neki veliki poslovi. I Lija koja govori, da ona reče da pristaje, da će se udati za njega. I tako reče kralj Liji: dobro Lijo, dođite ti i Zlatombeg u nedjelju.
vratite se ovamo. Požuri Lija Zlatombegovoj, onoj maloj kolibici. Uđe unutra ko da je njezina. I kaže, dobro me slušaj Zlatombeže. Našla sam ti kraljevnu i isprosila sam ju za tebe. Slušaj me dobro i radi ono što ti ja kažem, inače ćeš jako nastradati. A Zlatombeg reče, ama, teto Lijo, pa jel se ti sa mnom šališ? A kako ću ja kraljevnu kćer dovesti u ovu svoju bajtu? Slušaj me dobro Zlatombeže, imat ćeš bolju kuću. I momak pristane. Za tjedan dana došla Lija po njega. Spremili se oni i krenuli, a kad su došli blizu kraljevih dvora, naiđoše na nekakvo veliko blato, ogromno. Skoči Lija unutra u to blato i sva se ublatila, ukaljužala se, samo joj oči ostale čiste. Pa reče i njemu da napravi isto. On, kad je pomislio kako je ona njega mudro tako, već sprosila kraljevu kćer za njega, napravi isto. Ublati se sav i njih dvoje dođoše takvi pred kraljeve dvore. Kad su tamo stali i kad su ih vidjeli stražari, odoše do kralja i rekoše mu, pred dvorom stoji nekakva Lija i nekakav mladić, blatni, prljavi i smrdljivi, ne znamo šta da radimo s njima. A kralj reče, pustite ih unutra. Kad su ušli u kraljeve odaje, reče Lija, presvijetli kralju, da samo znate koja nas je nesreća putem zadesila. Skupili smo 300 svatova, ali putem smo naišli na jedan most. I kad smo na njega stali, most je propao. Svi su se podavili u rijeci. Jedva ostado smo živi, moj Zlatombeg i ja. Kad je kralj to čuo, naredi da se brzo Zlatombegu priredi kupka. Pa se mladić okupao, a onda mu još i donio svoje najljepše odijelo, jer su negdje oni tu bili kao podjednaki. A znate vi kako je taj Zlatombeg koji je bio ljepotan izgledao u tom kraljevskom odijelu? A kada se Zlatombeg sredio, oprala se i Lija. Stali oni pred kralja, on im poslužio piće dobrodošlice. Kaže kralj, a što ćemo sada sa svatovima? A Lija reče, presvijetli kralju, a mi smo već jednom skupili svatove i ja mislim da bi sada bio red da vi skupite. Kralj kaže, može, jer je smatrao da stvarno to je pošteno. Te je onda skupio 300 svatova i svoju kćerku i Zlatombega i lisicu otputio put Zlatombegove kuće. Prije nego što su krenuli, reče Lija Zlatombegu, dobro me slušaj što govorim i hodaj samo za mnom. Kada budemo prolazili šumom kraj one tvoje kućice, da ju slučajno nisi pogledao, samo ravno i slušaj što ja govorim. I stvarno tako, trčkala lisica oko njih i usput lajala, naišli oni na onu njegovu kuću, a Zlatombeg hoda ide ravno. Otišla Lija malo naprijed i došla do bijelog grada od mramora. A u tom gradu živjelo 9 divova. Nikog drugog nije bilo. Sve su ili potirali ili pojeli. Ušla ona kod divova, jer s obzirom da nikog nije bilo, oni uopće nisu straže imali. Ravno pred njih i reče im, bježite divovi, evo kraljeve vojske na vas, sve će vas pobiti. Jao Lijo, šta ćemo i kako ćemo, gdje sada idemo? A ona im reče, idite tamo van grada, u ono sjeno se zavucite unutra duboko da vas ne nađu. I stvarno, svih 9 divova izađe van i uvuku se duboko u ono sjeno. Lija donese ugarak vatre i potpali. Pa su svi divovi umrli, izgorili i tako se zemlja riješila njihove zloće. U to došli i svatovi, a Lija izašla pred grad i kaže, otvori Zlatombeže vrata svoga grada od mramora svatovima. I tu su svatovi ušli unutra. A kad su ušli unutra, vidjeli su oni da su se ovi divovi jako dobro opskrbili. Jer je bilo toliko puno svakakve hrane i pića da su se oni gostili 3 tjedna. Tek im je nakon 3 tjedna palo na pamet da pozovu kralja. Došao kralj tamo, a kad je vidio da je Zlatombeg u svemu bogatiji nego on, bio je jako sretan zbog 2 mladih. Nije im uopće zavidio.
Bio je sretan jer mu se kćerka tako lijepo udala. Kad su svatovi završili svatovanje i veselje, ode Lija do Zlatomega i njegove mlade žene i reče im: ispunila sam svoje obećanje, a sada idem natrag u šumu. To reče i nestade. Možda je otišla u neke nove priče. Čiča miča, gotova je priča. Ko se priče sjeća, pratit će ga sreća. Nekada davno živio je jedan kralj i pozva on svoga najvjernijeg slugu. I reče mu: želim da za mene učiniš jednu stvar. Želim da pođeš na jedno putovanje i da saznaš koji je to najveći dar koji je Bog dao ljudima. Naravno, za vas, vaše visočanstvo, sve što želite. I sluga se spremi, ode na daleki put. Krene on kroz savanu. Kroz tu savanu sreta on životinje, pa pričao sa životinjama. Sreta on i lovce koji su lovili te životinje, pa pričao i s tim lovcima. Sretao je žene koje su brale voćke, pa pričao i s njima. Ali nije saznao koji je to najveći dar koji je Bog dao ljudima. Krenuo on dalje na taj svoj put. Hodao i hodao kroz savanu, došao do jedne visoke planine, pa se popeo na sam njen vrh. Tamo je slušao vjetar što mu govori. Razgovarao je sa pticama, ali dalje nije saznao koji je to najveći dar koji je Bog dao ljudima. Siđe s planine, krene kroz drugu savanu, prođe, dođe do rijeke, pređe preko te rijeke. Tamo ugleda ljude koji su bacali mreže i lovili ribe, pa stane razgovarati s njima. Vidio žene koje su prale robu na rijeci, pa razgovarao i s njima. Ali nije saznao koji je to najveći dar koji je Bog dao ljudima. I na kraju razgovarao i s ribama. I napokon saznao je. Saznao je koji je to najveći dar koji je Bog dao ljudima. Srca radosna, presretan, pohita kroz onu savanu, preko planine, pa opet kroz savanu i stade onako srca radosna pred svoga kralja. Kad ga je kralj ugledao, reci mi što si saznao, koji je to najveći dar koji je Bog dao ljudima. Nećete vjerovati, najveći dar koji je Bog dao ljudima je jezik. Jezik, reče kralj. O da, jezik. Jezikom možemo širiti riječi ljubavi. Možemo sklapati prijateljstva. Možemo živjeti u nečijem srcu zauvijek. Riječima stvaramo mir među ljudima. Stvaramo mir među državama. Mladi tad ne moraju rat. A stari imaju s kim podijeliti svoje priče. Pa to je predivno, reče kralj. Odlično, hvala ti na tome. Ali za tebe sada imam još jedan zadatak. Želim da pođeš na još jedno putovanje. Na putovanje na kojem ćeš saznati koji je to najgori dar koji je Bog dao ljudima. Možda, ako to saznaš, možda se budemo bolje razumjeli. I opet, i ovoga puta, sluga krene na daleki put. Krene kroz onu istu savanu. Sretao je opet životinje s kojim je pričao. Sretao je lovce koji su lovili te životinje. Sretao je žene koje su brale voćke sa stabala. I razgovarao sa svima njima, ali dalje nije saznao koji je to najgori dar koji je Bog dao ljudima.
Dalje išao kroz savanu, došao do one iste visoke planine, popeo se na sam njen vrh. Pričao s vjetrom, pričao s pticama. Nije saznao koji je to najgori dar koji je Bog dao ljudima. Sišao niz planinu, kroz savanu, do rijeke. Susreo one opet iste ljude koji su bacali mreže i lovili ribe. I one žene koje su prale robu na rijeci. Razgovarao sa svima njima, pa na kraju i s ribama. I saznao je koji je to najgori dar koji je Bog dao ljudima. Ovoga puta tužna srca i teška koraka vrati se on pred svoga kralja. Kad ga je kralj ugledao, onako tužnoga lica, upita ga: što ti je? Što si to saznao? Nećete vjerovati. To je naprosto strašno. Pa reci mi, molim te, moram znati, koji je to najgori dar koji je Bog dao ljudima? To je jezik. Molim? Kako je to moguće? Da, jezik. Jezikom prenosimo riječi mržnje, riječi nasilja. Možemo razoriti, slomiti nečije srce u 1000 komadića da se više nikada ne oporavi. Jezikom prenosimo riječi koje stvaraju ratove među ljudima, među državama. Mladi tad moraju u rat. Neki se ni ne vrate. Stari tada samo sjede, plaču. Nemaju više s kim dijeliti svoje priče. Ali ne razumijem. Kako je to moguće? Kako je moguće da je jezik i najbolje i najgore što nam je Bog dao, reče kralj. U tom trenutku sluga se nasmije. Pa moguće. Zapravo je jednostavno. Bog nam nije dao samo jezik, dao nam je i mozak. I na nama je da odlučimo kako ćemo ga koristiti. Dobro ili loše. Na nama je odluka. Dragi svi, hvala vam što ste večeras ovdje s nama. Nama je posebna čast i zadovoljstvo biti ovdje, prenositi priče. I za vas su večeras evo nastupile Ivana Antolović, Andreja Krenek, Densi Radovan i Željana Buljat. Hvala vam. Čekajte. Hvala. Ove priče došle su svome kraju. Kude su pošle? Samo vjetrovi znaju. Ako ih opet k nama dopušu, ispričat ćemo ih za vašu dušu.